Assalamu alaikum tuğanlar, assalamu alaikum жалпы жамаат, урматтуу достор, жалпы биздин так маалымат каналыбыздын катталуучулары, туғандар, баарыңыздарга Аллахтын тынчтыгы болсун деймин. Мен негизи кече 2 күн мурун ноокаттагы орус базарды тартканды айтканмын. Эми буюрса мындан ары ушул каналдан сиздерге жакшы кызмат аткарып турамын. Бул чыгарышта буюрса ошо ноокаттагы бир аз болсо да көчөт базарын тартып берейин деп атам. Азыркы учурда көчөттүн сезону 24 март 2025 бүгін бұйырса аптанын дүйшөмбү күнү. Сааттын жебеси 12:10 болуп калды. Аз буюрса базарга барып, ошол жакта көчөттөрдү билем, каналга катталып, лайктан басып коюңуздар. Азыркы учурда мен ушул жерде айта кетейин, Ноокаттын борбордук көчөсү, Ноокат Кызылкай жолунда турат. Сөз түрдө уведомлениянын коңгуроочун басып коюңуздар. Буюрса сиздерге сонун чыгарылыштар болуп турат. Комментарийга сөз түрдө жазыңыздар. Кандай нерсени ушул чыгарыштан кийин тартайлы. Ошондо айта кетсеңиздер, буюрса сиздерге кызматыбызды аткарып турабыз. Ноокаттуу туугандар, бир лайктан басып коюңуздар. Так, туугандар, мынакей мен буюрса могул жерде көчөт базарга келип калдым. Бул көчөт базарды билбегендер үчүн айта кетели. Могул жерде борбордук мечит бар, Ноокат шаарында. Ошодон мына негизи могул жерде универмаг деген чоң кийип саткан жерлер дагы бар. Ошонун жанында негизи. Могул жерде анан баягындай пут кийим, исен Ноокат шаарында калештарды саткан жерлердин ылдыйрагында эле. Азыр мына ушу көчөттөрдү бир сыра мен сиздерге баасын билип берейин, колумдан келишинче. Бuyakta гүлдөр экен жалаң. Бuyakta да гүлдөр экен. Анан могул жерде көбүнчө мына ушундай голден алмалар, анан нактарды, грушалардан сураган биздин көрүүчүлөр көп да. Не дейт? Пиник дейт, пиник. Мында алма экен да, алма. Так, азыр. Мына өрүңүз канча ака? Баксыр. Ассаламу алейкум. Жакшымы? Өрүлө 150. Бул канча жылдык? Бул 2 жылдык өрүлө. 2 жылдык. Мына голден алмачы? Голден алмалар поликарлык. Полкарлык. Bunumuz kança? 1 жылдан кийин мөйө берет. Ha, 1 жылдан кийин мөйө берет. Нагиңиз бар грушалар? Жок, бир кыл талгаркасы болду халас. Мындай сиз өзүңүз тартпадыңыз, бир ютубка тартып жүрөм ага. Майли. Мына гиластын 3-чү сабагы узунбу? Өзөгү? Акыркы гиластан. Bunun kança болот? Бирөөсү 280. Kança жылдык? 2-3 жылдык а? Бул 3 жылдык а? 280ден кылып берет экен туугандар. Ички мобайлы калды да. Өрүккө кайра башташты. Өрүк канча дедиңиз эле? Өрүктен 150. 150 да? Мына туугандар. Мурун негизи бул көчөт базарда өтө көп болгон да. Мынау пинк дейт го, леди. Бул не деген ака? Мынау пинк дейт го. Pink Lady. Я 1 жылдан бери кире турган. Алма да бул деле а? Алма, али поликарлыктан. Полкарликтен бир түр экен да. Bunumuz kança? Bunu hem 150. 150 mına. Bunlar da 150 sana. Bak gül pazarlarda gül köçetleri daha köçet koyun ya. Boşanımız kança olsa bak ha? 250'de 200'den kırıyordum. 200'den kılıp verdiniz. Balzamin deydi bunu. Ne degen? Balzamin. 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 Bir açık görelim. Suyu açılı öğret. Yaxşı. Ne olmuş buna bak ha? Aşılar şimdi. Hazırkıdan da. Güllep gülün taşıyan yangi gül çıkar orada. Can gül kayra çıkar öğret. Çıkar orada. Bunumuz kaçıdan bak ama? Bunlar 220'den kırıyorlar. 120'dan. Yaxşı bak öyle. 200'den kırıyorlar. 250 gibi. Tak. Adamlar doktor koydu. Gülün köp türü var ki, ama içinde de gireriz, içinde de var. Yanınıza gireyiz. Bir yakta da köçetler var ki, ne? Boyka deydi, alma boyka. Boyka kança kan? Bu ülkelerde 150'den kırıyorlar. 150'den ha? YouTube altında özünüzü tartmadın. Örük deydi. Bunda örüğünüz kança?
Ürüler 180'den beri. 180. Men o'tganda nima qilib ketdimlarda, dekabris. O'tirib beringizlar-ku. O'shani so'rab oldim. Так, mana gulni qarangizchi, o'ta so'm bo'lar ekan. Bunamiz qancha? Qancha? Ayni aytdim. Bunlar 200'den. 200'dan ha? Tushundik. O'zi aytib o'taymi? 200'dan. Sog'da qildatgan ko'p. To'sqolni qilmayli ama. Ha, mo'ljada da bor ekan. Qanchaga Mana 5 ta. Bu roza gul ekan. Chirmoqda-chi? Qanchadan oldingiz? Chirmoqlar 100 so'mda. 300 so'm. 300 so'm. Buni og'nan ekan bu. Ha, og'inam bor. Buni ol, ha? Bari Quloqda. guldan bor. O'shada shu. Ha, buni ol. Sarisi ekan, ha? 300. Og'nan 300. 300 qancha oldi dedingiz? Ha, bu yerda 300 so'mda. 300 so'm. bular. 6 200 so'm bo'ldi. 6 200 so'm ekan. Roza gul. Norcha kimlar ekan, ha? Necha norchalar sizdanmi? Tak. İlham Toğacı. Yürüyün. Oho, assalomu alaykum. Qanday ishlar o'g'lar? Vishna, gilas. Bular biyalma o? Biyalma. Biyalma qancha bu? 200'den verdi. Qancha yillik? 3 yıllıktı. 1 yillik bir 2 yillik bu. Ko'chat. 3 yillik. Ne olmagan ha? Nagingiz bormi nagingiz? Nak qolmadi u. Mana olchi. Talgarskiy deydi, polkarlik. Bunimiz qancha va? 200'den. 200'dan. Polkarlik 200 deydi. Bundalar. Qizildan ekan 200. Buni oldilar 200 mi o? İki o var. O mavuz veren var. Mauser. Bunlar 200 mü? Ama zek. 200'dan ekan. Mauser. Onlar gider dedi. Bak bakalım onlar. Yaxshi. Yiyin orada sütüktü. Yiyin orada sütüktü. Mana ko'chat bozor ham yaqinda qizaveradi. Oho, no. Guli shunday yo'lat ekan da. Olsa eski güçler var. Geldi. Aldınız. İki baktıdan ettim koydumlar. Bu sort şuna. Kimde? Sende o kendi. Yok biz maçta kıldık geldik. Bunu zanata ripke sapsarı güller. Adamda bakıcı bakıcı ama gitmeli bak. Bunlar nimaga ham? Gülge. Nima? Kaçta var az mı yerde? Buna 20 tadan boğda. 60'ta var bir şey lazım. Hı. Kaç son bulut? 60'ta. Bu qanday gul ekan? Gülümüz mali. Malina mı? Qanchadan ekan birosi? 15 sonuna. 15 dan. 8'den de. 8'den. 20 son 15. Malinaning birosi 15 dan ekan. Ha. Anca. Evet. Siz gayrimanası 60'ta son sonundan 60'ta. Ha? Şuna buladın. Bu qanday chung yaxshi. Так, туғандар мурдағыдай емес көшет базарчы себеби мурун негизи чоң болот да көшет базарчы азыр анча эмес окшойт байкашым боюнча. Мен көптөн бери бияка кирбей негизи кече орус базарда дагы билесиздер туугандар тартканбыз. Аны көпчүлүгүңүз билбедиңиздер окшойт. Ошого эми туугандар кыскача болсо дагы сиздерге ушул нерсени билип бердим. Накти гуршаны ошо бизче айтканда нак дейт да. Нашман. Ошону көбүрөөк сурашканда Дұрыс ошоларды мен сіздерге татулап көрсөттүм деп ойлойм. Буюрса биз менен бирге болуп туруңуздар. Каналга сөз түрдө каттап отуруп ушундай лайк деген нерсени басып койсоңуздар, буюрса сиздерге кызматыбыз болуп турат. Ноокат көчөт базары. Erkasi bor haligi sentyabrda pishadigan. Keç pişadi mı? Keçirak pişadi mı? Ha, u sentyabrda pishadi. Көчөт базар. Bekarlikda mana shu Onlar чыгарса жыйынтыктайм. Группа сөз түрдө бөлүшүп коңуздар.